Ketheka ni wirigiro bwako nwithirite uri na ka weekend gake ganaru eri Jumamosi tariki 28 mweri jo ithatu mwaka ni 2026 mbita wa kabwe mutharimi mwananiri wetu na njira mathithio ni Paul Gujiri mbere buru. Thank you very much no ntobogo tudura gwithena batu ikinya amuno ntoboku ni tutwikite nyombe nteto iri na igweta katetune ka Meru ukorero guthingatira kiri mitandao ya kinyaneria ya Kinande Meru TV Kenya na kiri Facebook na YouTube to live tukikumenyethia nteto obore gutondoka kuma dena wa dena tuki chunkona bura kuri maturene bura mantu jedirite jagita na mbere weti na mbere ningi inya siasa cia Meru bura shitite na mbere kumata kirimeda nteto turigiri kwethira turi na gikaro na governor Mutumanto Ethinkero Jumapili kiri mubango jwaro muri wa siasa retedi ni wa chupe amuwe mutegeri wetu kathira gika latirine oritungo gibo thirikari ento Ethingia ningi niwe ukaithira ukiruta moni yaku ningi mwerekera jwa mugongo etombiririe na munkirano ire kiri thirikari ya Meru naria wari MC Wankwene ni Kiburugo olotrete bamwe babara akuwa ni mabisa thirikari ni Mutumanto Ethingia bari na igeria ya kunyogoria oritungo gibo thirikari bakiuga mu mabisa ba ni bagokundira kaune kamwe na wari ngavana Kawira Mwangaza ngeruki akitharikira nikira kuga kwi bamwe baitonyete biashara kenda baiguna barebo ene ende tigotigera kuri na oritingogi kiri kathetu ka Meru ne ripoti Jeff Wagituma. Nawe wari MCA Wandine Yankwene ni Mburugo muthenya jwa narua ndaumirite na kuga kinyoke ja kwithira governor wa Meru Reverend Mutumanto Ethinkia kwingugi ethirite agitira Meru mabitha bagwita ngugi thirikari na iji bareti ni governor Kawira Mwangaza webererwe gitine na kinya Peter Munya mabitha bau abethirite bakimuchokia nyuma oni ngwana otomana ke governor na nkiuga nke mweraga ngogena korita ende anto bara Kawira Mwangaza anto bara Munya iba banto bametheka iba mochokia nyuma dene ya Meru County Government ngogitu ituetere terito lakini okeja gutaka nkobo jaja ndenande ngare chionde ire kamatera ramine ire kamatera ome ngare chuka batu ngare chia nkobo chieto chiementi chieki stage ndene chingeri chiachuka na chiembu ile kamatera njirene neke antobara bonde oreta askari wetu abagwata bakamora nkundi bachoka bakaringa thimo ke director baringa thimo ge chief officer batu antobeto mwankadai governor ibare mikorita ngogende ne town enkobo nkuruki mutongeria uju norotithirite kiara kiri rwangirwo kamati kiri municipal ya Nkobo na kuga ngari chithirite chikte kuthingata mawatho ja barabara na bagwatwa abitha kuma thirikari na eu banene bakethira bakiringa thimo kiri mabitha banini ba county na kuboria bethire bakirekia ngari untu nande bwete kinyamara gikinene kiri rwangirwo kamati muchijuju ngare cheka matera kila mahali ngare cheka chinganerete na town administrator wetu kana town manager agwata ngari eringerwa thimo ni officer kuma obichi ya Meru akerwa arekie bagwata ngari ewe kuma Chuka ewe kuma Embu che kuma Nairobi mwanka bakagwa bakerwa barekie kwa governor safeku nego kinyanga na ntobau bariuga boba karobichi bariuga ibonete ngavana kiraitu akeana ibonete ngavana Munya akeana ibonete ngavana Kawira akeana inyago beterete wana no ntobau gaba kwetha tobetha robichi na tobaka batigo bichi nkuruki mutongeria uju na ugite we gutingugi akone gitwa inene ni thirikari ya county ya Meru kwau inkoroma governor Ethinkia orite ngugi no gondoke
ndene tauni yetu enkubu turiterwe ngugi batu antu betu tengo kuona niara kirikiria kuga thina inene yumene na mutongerio gwatirite giti kia county secretary na niwe kirigiria gikinene kiri witi na mbere taunine iji na kama shinani akainyerua nonto anene ba mutindwa ibo bo muinyeria thimo imo ikume cia siasa cheite bia siasa inge cheite bi ubinene biaku bia PS baba gweto chief officers anto baba gweto directors ibo bakoringa thimo na turenda kwera county secretary wa Meru urokarerete obichi inyana tige koringa thimo eto kinyangara town enkubu nonto nuo koringa thimo akauangari ile kwe county secretary wa Meru rekatoriterwa ngoge na ugwetigo karobichi twera ngoge ekwimbi kiatho ati uthingata ngoge ore koritwa nkubu nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam ifini mworia ni bareganite na miaria wari Chibo Solomon Kinyua ya kuregana na mirandi ya weti na mbere ya kaunti ya Meru bakiuga Kinyua te mutongere wa njuri kana kinya mumemba na kuguti ubatu bwa karibano thimenti ya batere gukamata kana kwari ya kanyene kao Kinyua atura receive ntibo kaita ku iraja au medra akuroba kyamene giki na ndajo kitema muntu kwenda kwarura kuthia mapindu kyanjo lincheke ya nodimenti au mana mutu akarajariwe kiama iki bwaita kionde kya nodimenti bukona kurubonde kutibira watete nodimenti kumarira bana manwiri che baryo baibo bajukiye utongeria akoro banjoli bonde ba Meru yonde ibeije njoli egagwite kwenu ukarega gwiteka ute munjoli te munjoli na ingi njoli nonto na regere otwiteka atweja kwaragia mama nje wanatie ukaira rukiri agachita mukuru njoli na atambite kwaria na kiama kya nodimenti agwa kuri kwenda kwira thirikari tuturuya na thirikari rero tusapota thirikari na manto yo ndara ruja na njoli njeke ni ekurukite kuma tene na yetekaniye na thirikari project icio ndikwenda kuretwo aja njuri njeke itwetikiririe ni miari gwati mbaru ni Josephat Murangiri mwandiki munene wa njuri njeke wa mwena Washington baya muthamia bagikira kirore mirandi yerigiri kuretwo aja kaunti ya Meru ni thirikari nene bakiuga yaumanite na ngwatano gatigati gatongeria bonthe ba Meru na kuguti muntu bwirite kurungama kana kwaria giutate na mendikithia jaja njuri nodimenti bureo nyakorba banari batianta bona baburi butiaja nari Kinyua bakuwe na bakuthiuruka akiuga ngana tumi rombo tumite nete na ngite nodimenti ute muntu na mandate ya kurungama muntu tenenkeri power ne community muntu te represent the community eta kwaria kwa niaba ya community tumantu ya tukwenda kuthithirwa Meru wa president wetu tuwe William Samoei Ruto jagwaka golf course Meru jagwaka state lodge Meru jagwaka ya strip Meru jakuthithia dio carriage kuma gitoro gwita mwanke kumene gwaka level 6 hospital gwaka market ya Koromone imantu atongeria beto bakarite ndiguru na bonde betikaniria mantu jau no jathithwe development ikwenda kuthia cionthe njuri nitikiritie igwatanirite na leadership ya Meru yonthe Theranja Meru twetikiritie project cionthe cithithike kuruki atongere baba njuri njeke ne bashibanirite na siasa bakiuga baba gwataga mbaru thirikari ya Kagita Kangwa Solomon Kinyua former chief na tangasire kiribu abwira are on DCP na njuri ete prescriber na kiama chochote cha kisiasa nondo njuri vyama bionde vya njuri na ana bonde baba kwenda otongeria bonde ni ana banjuri njuri ete mwana okeuka na mugongo tondo bo Kinyua Solomon Kinyua former chief na komisirindi ya Meru na komisirindi community yetu ya Meru na nodimenti tutadia ngotha government of the day lakini tukona thirikari ikithukia tubera ibo kuthukia lakini so far jara tukwenda kuthithirwa
utio tukuona thirikari ititie hata kidogo. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti, Mbita Mutugi wa Kiambi. Kakitino kau mtomurume kuma Nterecia Muthathene iri wadine ya Kego ya Ntobocho shikumbunge kia Egembe South aitawa Daniel Kairithia na itirimite aria antu acheke ningi agikinyithwa sibitari kwa mukira utungata bwa ogima nyuma ya gutiwa ningurario kumania na andu acia kimici na aria mwekuru wawe akuga na mwokothete gitumi kiri irando ria thimu ya M-Kopa ni riboti ya Mukiri Onkonja Ni rono rwa Daniel Kairithia kuma nturene ya Muthathene rere Kiogo ya Ntobocho Wand ni nyuma ya kuona nkanga mbute kuma kiri mwekuru wake Pamela Kangai no Ntoboko remwe ni kuria thimu ira ya M-Kopa akiwonere nkanga mbute utukwa kuma Ngwene na nyumene acithira sibitari hara ututira uturo bwawe kuri utuku ndihana ndirethira ana wora barwirithia kuria uri no ntarurithia kuria birani ndagunya bikibiki yakwa kuma wau ntamenyere nkiringwa ndirawanthi mwekuru gwo ndingire na akindinga ni ntameni bia ndingire nontu amburiri yake ondira thimu kwe thimu arianio ayukiri oni ndimuriaira thimu ise M-Kopa ambure ningi ondira thimu ndamwathimu ntakurira rware nontu ndina mbesa ndarethia ngaranji na mbesa inkuonete ingutumire kenda urie kundi naona ngarame kwana na mwana nangi baumite maua kuma wende harakatini ni ria ndingire ntari kinya na habari nontu githandai na habari ati ndinga ria ndingire ndira wanthi ikwithirite kwina matheta yeita na yeita no ura tuthetaana ndi twatheta ngithanti enda mantu ya maingi ninkamutia ngaita ngwina ciakwa ngeta kubaswira bia kuria nja no ndi baswira bia kuria tano wa ura wandetero gintu thaithano cio tuku ndaibua mbunderwa ku mtora wa andro me na uro mno ndeta ndethera muntu obu na collapse rindi na ndethera ntu baingi baina na ibanga na bangenti sana lakini ndayukia tu mbere kuyukia mutano ratumwikangira ngari na tumike sibitari to ya hospitali jira atari condition ni mzuri to ya tukairwa no mwanka ete athithirwe CT scan athithirwe nini lakini tuyuko ya sibitari to etikiriruwe ya dimitwa story ya Kairithia ithimu ngiri 29 muntu agayukia thimu ngiri M-Kopa ngiri 29 na wewe ngwate kumba kuthukumenya siringi yana ntuko ni mukoro korwethia stress ete ayukinya marandwe ya kurire thimu na thimu kebati kuthukuma mbesa thimu ewe ngiri 29 kebati kureta ngiri ingi 50 tuorirwe thimu ngiri 29 yerando no te mbesa kureta musie no ndwake kuretwa riu kiri Daniel Kairithia na weta thine ni siombete kwethira ikionekana kiri musie uyu awe no ntukinya mieri mikai Pamela Kangai umne mwekuroke na umbete kwethira akimubangira njamengi mweri yo Disemba itwasumburanite no na bito sumburanire kwekana kakwa kari kamwekuru waitire mbere ndimura ari kubakana kana nikeyita nera cionkane ndikaira imbira ntona mbese cio kathomethia ndamwire ndi woni utiri bia tumamba cia mbia cio kathomethia kana ako nontu kinya tutongi no ni kuthomethia na tega kuwa nkorombo tethio ai kwerio nsukuma ndare mane ondaire mwana ora kwi tariki 25 ari ndumanga ndabatia na bikora bio ndathamba ndireta ndikwe yo tuko ironde yanka kamuria ngibusa mukia sai tonywa ambira batasa mukia ndamwire ndambita ngasamukia sai ningwa ndeu kumarikone wasamukia sai ariko ye ndiko na ne itatu samukia tu bale ndamutia ndarekana noe ndikurekana noe ni rietere kwa kimwankiura antu asamukia sai arayukia roe arekera riko arewekera riko arayukia sumu ingi ciario cia kuwera arayukia sumu mwanka ithatu arona risuburiene arakorwania na ruko arakire mwanki ciratheruka arayukia thamocie yekera wasai nyumba ontu ni ari nderi arekira kuo ontu ndikuona thina ucio ingiani ndamutorokere mucie ndeta kuitha nturene ndireitha kiume kimwe kwa mukurung'ania ndaria kuo ukiumia turanite kuma 2014 twina ana bathatu noe ana banene kaka nini kaina miaka 5 na nusu ketite miaka 6 na ni wende akithecera kioto kiawe kiumbe kwithia kikionekana tibakiwe kwithira ni mtonto murume no tukinye ni gender based violence utubakuwa ni baringete riboti kwa polisi na ni unni kabeterete mwekuru oke Kangai hayukiro matali ya kiwatho ni buranki enda nkende kirwa mpene no ntu weu
antu bari kuyontethia weka amasukire areta na ginya thaa indi bwa amatukire na twana areta na ginya rwa atacoka mucie inturene wau ni onkuibwa ni ari na ari ko mwaro-ina marita yake to Pamela Kangai tere through kwa polisi twetato ikia OB number na from there tweya twa mureta sibitari twashugulika kila kitu na nyego askari stili barejera bandika statement kairethia indorete muno kuona mutano kuma kioi owa urimo kana tikona intuko mbere au twa story na kuinya mukana na ndro mwasumu makona toro mura ntuko cionthe na muntu kinyaira na bake barachiere ome na kuba na irete kana mukakenda akareta thina muno akarea muntu areta mwana na otu wake mawe bature arume twachiarana ana ibetu na turera na kou mwekuru atibuite kuje ntomurume arerana bake ora utintomu irache mwekuru arerana bake kou ende tuthetara akicharume kwithirwa arume bainyelekire muno na kwatuika batwe kuma ngao child ya kuona a lot of support arume bachokere ndi muno na bete nyobwa endi buntu ko nyarume banjie kurwa na tutikwenda arume baurwa na tutikwenda arume bauraka batu boto anje abo mbere campaign against arume bakiameto utiura muka na tu tukwenda ringi tukauwa nabu aka weta member mawe wora twende katu ato dunisha amani kotweke we are against GBV. Gender based violence is not about women, it is about men and women. Mwakoro kau aurwe nare twero nare kenda twita boris ba mwata na ntono mwanka awatwe na thitangwe na kethai kombe kinya abungwe kenda ntomo mwati wa thiri amenya kurerana bake ena thiri na muthie kirikundi kiyekeneta mawe kira ni maendeleo ya wanaume Meru ende ni bombete kwithia bakiumira na kumenerie kare bakiuria arume bangi barabomba kwithia bakiuronie kurubo bakethia besitha indi kabaumaire na bakaria ikwithirite kwina cases muno cia ekuru kuura arume although arume baingi barabate witoria muntu akaria ndene akiurawa especially area kwina nteto yentu ikwendelea isipokuwa ntu batotoria muno so tombo kwenda tukuwa pengine ikaire yake oringwa lakini kwina still anto bangi ndene bakuona bakulukire itare domo muntu akaura na nonto na ukira kwaria akarea kwaria bura nkenda kuwa winkaria pasta kankiwa muntu akainyeleka muntu akakuibwa na gonyelero imwekuru na ature asi express ni kenda menyotetho it is reality arumi bakuurwa na wento murumo kokona mwekuru na violent to advise anto murume au memuchiyu kana aurio akuria na thiri no ntutemya kumama na koma itanda kimwe ndi nyarume barabuithite au burawa bwakira iturieni ete inya kanisene bwari na mapasta benu ete eyeni kwa mawe na inya bwatha butukomea kwa mawe injere ko woni inbox ni Facebook mbeto wa Faiza Karazi yo inbox bombera unte bwari ani nkaitha sirisi yenu nkabo kinyethiria nto mwenu kimawe bwakira bworo watu ya uchanga otheri mbira tukirira na beto sukuru izo tugoywa buthikacio nkiripotera Meru TV kuma mawe Gembe South mbeta mukiri onkonja nayo irinjira ya gushwantaira kwaga kongwe katikati ka mbeu imbithi ndigurune na ndige kundikitikia kithirikari shofco nigitithiti na mbere mutaratara jago kinyeria ningi kuruta mataro kiri mbeu mbithi mantu yigie kithomo kia ubundi na otea akenda umuyuthi airutira ngugi na njara ciawe wengo gucukiria kiuchumi ibaiki muturire ni ripoti ya Mwende Olaiboni Orira nthiguru itite na mbere ucwira ntaira wa Gibongo igatetine kambe mbithi riu ekundikitikia kithirikari na rietwa shofco nigichumirite kuritana mbeu mbithi kosi cia kiubundi araba kiaria atongeria bekundike batongoretwe ni modereta Zakari Kirera bakuotia burana baba kuata bwa batethio ciandika bongwa na aru tucemeni aja nondo bwa graduation ya na betu barabara thoma ile tugweta ujuzi nini mashinani
skills chietu tu skilling na program itawa sustainable livelihood kana SL kiri SL nio tumba kwa identify ana ndene ya matura jetu no tutitha twina committee ira chiumba kuona mwana uju eno batu impact ira nene turetete ikujukia antu baria bagite wirigiro mono young mothers bara bagurirwe be baba nintini sana tukabonia kiroto kiao kiria giakwire tugagiukiria kairi tukabaretera skills iji muntu etaga itanwa saruni kana kirio kwenda kenda umba gwitethia ire muyuthi agwatana na bautwe shofko shining of for communities itomba kumwerekeria in the right way tukamba tukamumenta tukamwa skills na then after once tututebarekagia njara itubaeja directions bwega na bakomba kwa yani minds ciao cikomba kwa cie productive in the society tutura kwirwa education is the key but ke kagita kare turi thai skills is the key skills tuleareria kintu kira umba kuthithia na njara chaku wengwa kyakwa mutujo narua kajo ruju skills ichitethetie antu bomba guchiandika thai nkuluki bariwe kundi kekere mustari na yombera kurwa no tumiri bonda bashambogito amona mirimo ya mathuganio gati atene kambe umbithi barairia manto ja mental health manto ja economic empowerment nio ejo kona tokempa baba beja skuru na bathoma kenda beta baitethia twethera twina nini ya drug and substance abuse itotegaira antu bara benaja mashinani naja bena thina chia drugs ya mental health ayuthi bamwe kuona bakinywa nchobi kana benywa drugs bethera bajithio kiakiri na ibethera bena thina ki mathuganio na itwetha twina mental health pre ayuthi baba ingi muno bara bosita moyo bara bakuthithia manto yete agirite sana kusukumia ke drug lakini batu tu sofka itwera cia kubatetheria sana na manto ya mental health twabaritana oku anabane bauretwo tumirote aburaba kwa tawishwira mwate jwantuku ndobera anabugetere ni kwandika wa ni antu babu no tuibwero ngwe cia njara cienu iritethie ni njara cienu ngwe kenda bwe kwethira bwe na itarere yake future yenu na itweretie muno ke especially ke young mothers ito batetheria muno kubaureria kinya gintu kira kiombo bambireria to business to nini kenda eitare ori mba kwethira bauthirete batekethira bakithwani ocura kana kuthwani manto yate agirite ndene yo turobo kira tuthia shop ko tuthia gintu gitaba scaling ikwa mwana scale the information the thoma tuga mwana na thomete degree mbuge social work mwana na thomete business management tuthia manto je employability twamuchwira nare akomba gwitha kuona ngugi akiri baraba gunikite na moritani yaya gitumi ni bachokete nkatho cia mwanya kire kundi kigia shofko nontu bo batethia asa young mother kana muyuthi tutethete muno ishofko kwegwa skill ara tutombere okinya as young mothers tona ja maisha ja kinya muthia tha ishofko ibatugwatite njara bomba gututhomithia muntu akagain skill na skill icho tutethia muno for once tha iro tiromba kumenyera ana baku thea back home tha ino kumba bamenyera jani ndirathiririe course lakini otu still ndeke service provider kwa tutethaniria monka riria at least muntu akomba kuigurira materials cia kurugura ngugi ankwenda gucokeria shofko nkatho no ndubora bonete ben power ana baba ke courses na skills mwanya jaoni ndirone kujukia aritoa ba skills basarun bedwa ndina sarun impombete kubaritana na toa ba skills iria bakomba gwitethia reporter Mero TV kuma bore mbeta wa mwende wala iboni na oriria Dwanda ciatiani na embe kwithirite kujirwo wagi bwa okaria na gitugite kironda kia nkuji wamba bwa ndeithia arethi bakiura wa ninge ndeithia ikiywa ari mubunge wa Central Menti Kirimangoshini na shumiritie kuri rwangiro okaria bwadene rutongeretwe ni CS Kipchumba Murkomen gutigira mabisa ba okaria ne bakomatia ndwa ya kuthiria wamba bwa ndeithia ndwanda i cia nyambene ne ripoti ya Patrick Kiroria Stella narua ndenda kwariria Meru bonthe te Central Menti na ndenda kwariria Meru bonthe na Kenya yonthe na muno muno atongeria my colleagues
bara twina bokire utongeria kuma MCA bara ba in form of leadership mwanka my colleagues MPs ndenda kuga Meru tukurira enough Meru tukurira enough tukiuga itukuiwa ng'ombe na antu betu ibakuragwa ndenda bwetikia antu bara bakuragwa tebatigania bonka na tebaigembe bonka ng'ombe iri kuiwa techiatigania yonka na techiagembe yonka antu bara bakuragwa bagurene bagurana gwakwa centroiment bamone athoni betu bange ari betu baguri na baguri kuma no ba ekuru betu na ya centroiment antu bara begembe na tigania ene ng'ombe iria batere maga na ibare ya irio biremi antu bara mpoka iria tole maga kuma Katheri kuma Kithirone kuma Kithongo na Kiberechia na Ikwachie na Karati ibo batuguraira na arua tutikuona ba utugurena no ng'ombe ikuiwa ikuthira which means kuiwa kwao affected go affecti antu beto ntolene na janja urea thirikari ikurwa na maitha jara ya gutuia ng'ombe imwanya na urea roja na maitha jara ya iaga ng'ombe North Rift mogoro yonthe tuonaga ndege uraitindite kuthiuruka na narea maitha ya kuurawa na mbomu ikire kagua na kukira thawa na njeshi ere no njeshi ongo ate borichi aja gweto gutenje shindiraigwa aja gweto gutendege ndirona aja gweto gutembicha ndirona TV ne mbomu ikire kwa imbibo twira gweke kuthithwa gutekeo kutangaza ora kuratangazerwa gikanya gazeti zones imwe ikera security zones that is not enough kuri gutangaza maratasi ne kila kiombo tutethia ne antu on the ground tukona ndege iria igwetwa ama wasiria jaga kampu Meru te jantu kwe mwachokete that is not the case rera kwa roja wa rera kindike agereya kuthithia bandits North Rift na Mboni Forest arara no na karano oroko bichine wera wakindike netire North Rift to imukome ni urejere ntuko imwe achoka kaira chietera atotigona thina chietu that is not enough. Can the government come out and assist Meru people? Can the government come out and fight for the Meru people? Ora yatetheria ntu ba North Rift ora yatetheria Kerio Valley ora yatetheria Marakwet. Can the government come out to that in that form? Imbio tomato airwa ina nyabara bakaringa kura 2027 bauto kuga bakaringira ruto kura ina bakethera bare batethera bakura bathira ketha bageta na litio iji maromba ni riboti wikethera ituikimbiriki yetu ya mbere akrimetha ya Nteto Meru TV ugeta kuraya nkunde gikombe kerowe nitucokerete. Ing'inang'inene kia mutindo kangangi kuri Kongo kamechemo kuborera na uthongi gankugwate ugeni aja Bezalel Hotel Meru turigi kumene barabarene ya Meru Nkobo Nairobi Highway. Bezalel Hotel Meru neju muchijwa kuruka mirire na kuthuranira michemanio kenera nyomba chieto na mareija kuguna mukoju waku tigiera no gochemabia kuria bire na shama kumarikonerie yetu na bithuraniri na utiabo kinande kuthuranira michemanio kana corporate event modern conference chietu ni gukinyaniria kiwango kiria ukwenda nkoroki turi na free wifi parking ya kung'ana na iri na ukaria gontu gwa kuthuranira biatho na bingi kathumba kumenya mantu nkoroki turingire thimo gukurukira 0794 680 166. Bezalel Hotel Meru, the epitome of comfort.
Tatua Instant Wins na Daka. Multiply bet yako mara 5,000 kila dakika 20. Ukicheza na 20 bob only unavuna $100,000. 40 bob unadaka your 200,000 shillings. Ukicheza na 100 unakamata $500,000. Pia kuna bidhaa za nyumba kama smart TV, fridge, cookers, air fryer, car wash machine, motorbikes, tuk-tuks na marutis to be won. Instant millions to be won daily. Ni rahisi. Ingia kwa M-Pesa, weka paybill number 440440. Weka paybill number 150150. Count Meru. Amount, weka kati ya shilingi 20 na shilingi 2,000. Get your wins every 20 minutes. Tatua Instant Wins na Daka. Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza weledi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa uweledi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo kwa kupiga simu 0721 152 709 ama ututembelee katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places. Ni bwega muno nontu bogitene batu ikinya gwa ikinya twambiririe na mantu yegie kwagirithia mitaratara ya urungamiri bwa mathoko yetu matauni ningi municipality cietu kathitune ka Meru. Nayo ni matheta ya biashara na akari kuma municipality yo Maua na aria bacumiritie gutariria mathina kathumba baithirite bagikurukira ningi bagitariria bari ugwatine bwa mutunduko jo mirimo yumanagia na ruko ni kuliana kwa ndui nontu bakwithira gutina miberethi miega ya guta ruiro ruko rira kwaura. Ni ripoti ya mwandiki wetu wa Nteto kuma muji jo Maua Murithi Waba. Akari na aturi batauni ya Maua na ndibe na ugwa bakugwatwa ni murimo wa Chiba ni kumania na bioro biria biyurite na bikaonekana miugune irerindene ya tauni ya Maua aria gukwirikana na ndi no bagwatwa kinyanirwo agi imirimo thai ni atari ne nyingi muno nontu ba mirimo nontu bioro ko siwerenji tabwithirwe ciena matumutumu na arabienji siwerenji ote yekirwa ibioro bira bya kwenja kurira rwiro raingire ibira fulutire thai antu wamba kuigwa bakuthira imurimo iya kariba mo baratare ne kwa to nyi murimo nontu kwina drum site otega rwiro ngwiro atonyere nyumba by any time kumeru ari tukuromba tutethwe kenenya rwiro mbike na mitaru ingene at least eruorwe igenda rwiro itaboya na kilala na kyo kikandampa barabarene nigenda wananchi ba mama batetheka na batika watu murimo
Kokura mbura ne jire na efrutia bioro ibe itie guru na ndo kaja gutaka nyume kwaja uju eje sewage non to bioro bionde bia area je bia frutere na ebi itie guru na ndiko na umbani bwa antu kwambiria ko gwatwa ni mirimo aja ya kolera kana rusiba na ndeka tukuria governor atutethie nontu kwira wakaba kurigeria mbere kuoria nandi twiromba thirikari yetu ya county government yongosetwe governor wetu ombe gututethia na twigirwe kiao nontu aja ujo mirimo era yomba kumira je mirimo emethuku muno na tutikwenda twambiria kuthikantu nontu borusiba ena kwanja turenda arigerie embere nontu tenga bana urithirie mbura ari mbura ne murungu lakini nande nontu ikwainganire kwachoka nande bioro bietie guru eje ategere antu baba eriene aja uju ino ntu bwo kurigeria mirimo ino ntu guru kurigeria go kogangurukia kworia ina nde tugetera twambiria kuthika antu nontu bontu bomba kurigerua akari bakiaria ni barombete thirikari ya Meru County nikendega shumiria na kurita rwiji rwa rwendene tauni neji o amwe na kwithuranira nontu bakubanda wa nontu bakuona rwagi rukomba kumtubuka igita rionde na mulimo jwa ruchibana kwa rwa rujukaju jikene ja kolera jukomba kumira igita rionde rujiro ndikona rwena wega kibatu nontu bioro birojurire bioro bikujuro menye imirimo kawaida indi gunikira mpomba kuga woni rojiro tinga tukatedo nontu batu twingo tutumbo ku sitedi ora kule nontu itwekirire meninirie mu China hii nini ya kuenda kule nini alafu hapo sijui imefungana ama kumekuwa nini itokuona nyakilala kekire yako kire yao na ni ate kire town itokuromba buru tone otetho keke nondo atire no to watu nyemerumo kwaria uma kinyarero wito tura matekilala nake ke nunca sana na nonga uketho na gabutu to nyau endi ko itokuromba tutethe ruithirikari katokuromba tutethe no turende itara kuritangwe kinyatiria siasa in 2 weeks time tukuromba bori njira ira rurumbike wita nontu anto bakawa tu murimo kolera bakawa kwa the breeding site ya mosquito utukoromba tutethwe ithirikari tu county government tukoromba be na mpui batutethie bawatani international government murithi wa banki reportera Meru TV ku maya mirigoni ya Igembe mawa kiri mushamanio jwa bara bairiga kuthomera shukuru ya Meru School nibo na kimonimoni baishikene ya alumni ni boritie amu bara na bo baithirite ba kifanikiwa kana guturikaniria kiri muturire kana kiri maisha baithire bagicokio guoko kiri mugongo na njira ya gutetheria kuthomithia ana bara baumite miji nyirekete kiuchumi ni ripoti ya Mutugi okiambia I would like to talk to one of these great tore gikundi kia arito batene bara bakurukirire aja uju akumarira Meru School ya mbererwe mwaka wa 1956 mwaka na ndio kaja gutara imiaka 70 na tore na gikundi kia Meru School Alumni Association gikundi gike kithirite gitete na mbere gwitangugi na kugwatanira na utongeria bo skuru nikenda tukomba go support skuru yetu tukomba gwetana mbere ku mentor ana barabara aja uju na tukomba na mbere gwetana mbere kwethira turi part ya development ya skuru eje nonto skuru eje national school i skuru ere kethomba kathombe ga skuru inge ndene ni mugongo jwetu na ibo kumenyora ana beto bathithirie last year na hiji turi top 10 ndene thiguru yonde kwa wito kwenda gwetana mbere go support na kuigika utongeria bo skuru atukujite kwira aritani betu ibwega na kwira arito baria bakuthoma kinya bo bethere bena mwerekeo ju mwega nontu ibo atongeria banthiguru ibo bakethera barungamirite mugongo ibo bakethera be mandaktari ibo bakethera be ma engineer ibo bakethera inya be president tukendo bera community yetu ya Meru School
i community itethetie nthiguru iji itite atongeria banene ba mawaziri ba inya deputy president na baguita ndwangi mwanya ma ambassador mandaktari bena o project ida twinya. And most importantly, we obaguita endowment fund kenda gutwika utumana ugeto middle school ana atithomete utikuga aciari batari fees lakini uketha kwena process ya kucheck mwana uria nindi after a lot of vetting kenomba ku benefit from this endowment fund. Iu ni onkuona iri one of the most important to middle school ana barabe jaku ethera bai ana bankia kana ana baraba umite family itigo chiumba ndombe jo middle school old boys badithia narua batu twinthe turi antu tuge ba meru kuri omuntu nachoke skuru ere athomere kethre primary school ere athomere. Let us now go back to our primary schools. Let us go back kere secondary schools chietu iria twathomere nontu secondary school iria thomere niyo yekire musingi jura yutumite withiro ria uri uri mwarimu uri daktari uri wakiri uri mwanasiasa twinde twachoka ki secondary schools iria twathomere tugatetheria kuthithia resource mobilization nontu imwe na challenges nyingi muno tuga expand infrastructure tugatetheria kinya muno kiri mentorship not necessarily kunenkanira mbeca kana materials lakini kinya mentorship ndakana ribetu baraba skuru rira bakuona uchokete skuru eu wabera ugo wekaira uniform ubekirite ugo areja irio biu bakorea wari in that environment na narua uri mwarimu somewhere uri wakiri somewhere uri magistrate somewhere uri politician somewhere uri successful business person somewhere then ukomba komenta na bau mono. Let us aspire to inspire before we expire. Na orere muthutira jogi siasa ajwitite na mbere kungenta nandi CS wakore bodene Kipchumba Murkomen narutite mukana jo murito kiri asiasa bara akuga ne bakuringa siasa cia mpatho ningi cia irumi kera kyawe akiolotera rutererega na thirikari ni riboti duranirie ni Jeff Wagituma. Taifa letu inajengwa kwa msingi ya uhusiano bora na umoja. Ukweli ama sio kweli? Kuna viongozi wanajiita ati opposition leaders. Ati hawa wanataka kuleta uongozi tofauti. Lakini uongozi yao yenye naita tofauti wanazingatia tu mambo ya vita, kupiganisha vijana na ukabila. Hawana any agenda ya kuweza kubadilisha Kenya. Hakuna manifesto wameweka meza ambayo ni tofauti na ile ya rais. Sisi tunasema namna hii. The greatest threat to security in our country are politicians who are bankrupt in mind and they have nothing to offer except to incite the public and kupiganisha Wakenya kati ya Wakenya wenyewe. Tunasema kwamba mtu yoyote mwenye ata-incite Mkenya mwingine apigane na mwingine, tutachukua hatua ya kisheria kuhakikisha kwamba wamefungwa. Sasa hiyo riboti yo kaithira tukijithie muthia yo ayara tukumanganitia kirimetha Nteto Meru TV nimbeta wakabwe mutharimi mwananire wetu na njira mathithio de Paul Gujiri kangushwire ngatho mwanya ni bwega muno nontu bwo kututhura amuno nontu bwaku tugitwika nyumba Nteto iri na igweta kathetu ne kamiro kuma kireni kirewe na kimoni. Thank you very much. Ukololo kututhingatira kiri mitandao ya kinadi Facebook na mitandao ingi ya kinyaniria @Meru TV Kenya nkodere gita rirega.